Poštovani gledaoci, dobroveče. Utorak, 21 čas, rezervisan je za emisiju Književnost, istorija, mit i za razgovore i teme iz pomenutih oblasti. Biti pisac prije svega znači biti čovjek. Moj večerašnji gost već dugi niz godina na crnogorskoj književnoj sceni, a i van njenih granica, bavi se pitanjem čovjeka i njegovim opstankom kako u različitim vremenskim periodima, tako i na različitim prostornim strukturama. Oni koji izađu u njegov književni lavirint, izađu sa snažnim porukama koje dugo odjekuju u njihovim srcima. To kažu književni kritičari, ali to kažemo i svi mi koji sa uživanjem čitamo književna ostvarenja mog večerašnjeg gosta, akademika i pisca Zubdije Hodžića. Dobroveče i dobro nam došli. Hvala, drago mi je što ste me pozvali, iako baš ja nisam čovjek da se ovako pojavljujem. Ja to znam i stoga sam vam još više zahvalna što ste prihvatili poziv. Ja volim čitaoce. Jer onda da komuniciram lako s njima, ali čitaoce. Često citim Borgesa koji kaže neću da se hvalim knjigama, ali ću se hvaliti onim što sam pročitao. I ja volim čitaoce i s čitaocima mislim komunicirati je zadovoljstvo, ali ovako nisam baš čovjek za kamere. Čitaoci osjećaju tu vašu ljubav, tako da to se prepozna odmah. Pa, drago mi je jer ja sam od pisata koji ne piše zbog sebe, nego i zbog čitalaca. Jer poštovati čitalaca, jer i sami smo to. Tako da izuzetno i poštujem. I volim je. Pa, vjerojatno osjeća se to, taj uzajamni odnos. Znam da se ne može bez čitalaca. Mandelstam je bio u zatvoru, pisao je pjesme. I molio je stražara da mu čita uveče stražara, ono koji ne... Molim me da slušaj me da ti pročitam 2 pjesme, 3. Jer šta bi pisac bez čitalaca? Šta bi, za koga bi pisao? Za sebe. Negdje ste izjavili, a to mi je onako ostalo interesantno, da ste rođeni u nezgodno vrijeme, na nezgodnom mjestu i da ste slušali nezgodne priče. Pa ono što me zanima, u čemu danas sa ove vremenske distance vi prepoznajete tu sreću po vas kao pisca i kao čovjeka? I koje su to neke nezgodne situacije koje su ostavile traga na vas, a vi ste ih prenijeli u književna djela? Ne znam baš da li sam ja tako rekao, mislim da je to rekla jedna kritičarka. Ali ona vjerojatno je dobro to vidjela. Ja nisam bio nezgodan. Ja sam imao sreću da se rodim u najljepšem mjestu, da djetinjstvo u Gusinju, mladost u Plavu, 2 najljepša mjesta koje ja nisam nikako mogao da razdvojim na granici. Jer nezgodno je vrijeme, to je vrijeme moga djetinjstva kada je granica zatvorena, državna granica, kada su svake noći zasjede, obavještajci, UDBA, Sigurimi, neprijateljstvo iz 2 države, što je grozno. To se na malu sredinu, kakva je recimo moja, moralo odraditi još tragičnije. Jer su to ljudi koji su upućeni jedan druge. Granica nije da razdvaja ljudi, nego da povezuje. Čovjek granice strašno da vidi šta je s druge strane i da pređe. Jer s druge strane granice su rođaci, to je isti narod, isti ljudi. Tužno je kad ideologija, kad države, kad politika razdvoji najintimnije. Dešavalo se, zatvorila se granica, da s te strane granice ostane brat, s druge strane ostane otac, stric i da punih 40 godina ne mogu da jedan drugoga vide. Kad sam prvi put otišao, ja sam stalno izlazio na granicu, da tako Gusinje je granica, pa ono Plav. I onda sam stalno gledao Albaniju. Vidim tamo vojnika albansku, vidim ljude, vidim žene, vidim djevojke, vidim skupove. I uvijek sam želio da pređem tu granicu. Jer nismo životinje. Pa i životinja, on obilježi svoj prostor. Onda ga brani, ja to znam, ali ljudi ne smiju da gledaju na granice. Tvori se jedan posebni mentalitet i filozofija. Samo ću do granice, ja ne smijem dalje, ne smijem to. Mislim da sam svojim dijelom to, pogotovo Davidovom zvijezdom koja se dešava na granici, pokušao da kažem kako je, šta je granica. Kako ona utiče i na svijest, ne samo na odnose, ne samo na što. To je tragično da se ljudi odvajaju. Ali nekako i u literaturi i u životu imamo taj utisak da granice razdvajaju, a vi upravo dokazujete suprotno da one spajaju ljude i opisali ste lijepo tu vašu želju da vidite šta je iza. Ja sam pisao jednom, normalno, što kažem esejnim, to je ono poveliko, nego jedan tekst o granicama. I onda sam uzeo kao primjer što znači u Švajcarskoj imate jednom Sandoza, jedan
gigant farmaceutski. Oni na teritoriji Švajcarske, parking na teritoriji Francuske, radnici su iz Njemačke. Nema pasoša, nema granice. Koliko bi se danas Rubikon Cezarov lakše prošao s topogradskom kartom, mapom, nego sa onom vojnom. Ili, evo, iskustvo ptica. Milenijima ptice lete preko Alpa na jug, istim stazom i stradaju preko Alpa zima, oni krenu to prije. Kad je probijen tunel kroz Alpe, one siđu i one lete tunelom i ne stradaju. Pa obično i na kola i na ono, skraćuju put, znači može se učiti i od njih. I od njih se može učiti da se, znaš, za ljude. Vaše dijelo koje vi ste rekli malo čas prije nego što smo počeli snimanje da nije Davidova zvijezda vaše najbolje dijelo, ali smo se usaglasili da je pod uticajem školske lektire i zbog toga što je nekako studenti doživljavaju i prisvajaju, ipak se plasirala kao najbolje. Pa ono, nije mi najmilije. Možda je najbolje jer ona je, meni su milije i Kosinjska godina, prva knjiga i svi moji posle Davidove zvijezde. Jer su, da budem mislim, recimo Kosinjska godina, ja sam je napisao u dahu, mlad pisac koji je napiše iskreno to. A Davidova zvijezda je kod mene imala i lektire, vjerojatno ja sam iskren i kao čovjek, kao pisac, to je ona tu, pa neko će je rašlaniti bez moga uputa ili varanja i tako neiskrenosti. Ja sam svako poglavlje u Davidovoj zvijezdi zamišljao, a to je školovan čovjek pa pogriješi, kao poseban roman, znam ja, ekspresionistički, psihološki, realistički, da se poigram. Ali to kritičari nisu primijetili. Znači, ili je uspjelo ili nije uspjelo. I mislim da sam tu ja imao lektire i možda previše lektire. Pa je možda imao ti uticaja, evo, pali su srećom na plodno tle, ali i Davidova i Kosinjska godina mi je posebno draga. Prva knjiga koja me afirmisala, koja je bila u Novoj Jugoslaviji bum, u najužem izboru za Leninovu nagradu, a ja mlad pisac. Da nikog za mene, oni tamo kritičari poglašavaju. Tako da je ona otvorila put Davidove zvijezdi, a Davidova zvijezda ovom romanu svi moji i pripovetkama koje ja inače više volim kao formu nego roman. Pa je li jednostavnije pisati roman onako kontinuirano ili pripovjetku? Pa sve zavisi od pisca. Meni je lakše pripovjetku, ono je mali roman. Imaš kontrolu. Zamislio si nešto, a ona može biti i epizoda u romanu. Pa i svaki roman je sastavljen neki od tih pripovjetki, od tih fragmenata. Tri prostorne strukture su obilježile Davidovu zvijezdu i nekako ste ih vi povezali, Gusinje, Prokletije i Bagdad. A veliki pisci poput Meše Selimovića i Andrića pisali su o životu na granici, o tim zbivanjima i situacijama koje su karakteristične za to mjesto, to područje. Pa možete li nam reći, evo, govorili smo o tome kako granica spaja ljude. Kako ih u ovom slučaju razdvaja? Koje su to neke kritične situacije? Pogotovo Andrić. On je doživio druga čujete, to mislim sad smiješno je spomenuo Andrić sa Selimovića i Sudiju Hodžića. Ja sam s Mešom bio mnogo lijepim odnosima, ali i zajedno smo neko, da kažem, ljetovali, što bi se rekao. Ali to je, oni su opak u jednom drugačijem civilizacijskom krugu. Andrić je u središtu Bosne. Od carstva se to uminje. Kod mene nema carstva. Kod mene ima dvije države, da kaže kao dva... Ali to je prilagođeno našem području. Pa jeste, ali kao dva kokota u odnosu na Andrića. Andrić, to su vjekovi, to je, kad uzmete Travničku hronu i Radiniću prije, to su civilizacije, to je istok, zapad, to su sudari, to su... Andrić osjeća te razlike, a ja osjećam sličnosti. Meša se manje time bavio, Meša ipak je to psihologija, vlast, čovjek, odnos, sistem naš. Mogu je da piše i o Turskoj, i o Bosni, i to je nešto drugačije. Vi pišete također o vjerama, o ljudima koji su drugačije vjere nego što je vaša. Koliko nekad, sada iz vaše perspektive, koliko su ljudi vodili računa o tome i koliko su im smetale te neke razlike? A zaista mislim da ih kroz postavljanje vaših likova vi rušite. I tu sam imao sreću da porastem u sredini koja je vjerski bila maksimalno tolerantna. Ja sam prije 2 dana došao iz Albanije. Ja ljudima pričam da je to vjerski najtolerantnija zemlja Balkana. To imaju predrasu da ne znaju. U Albaniji je bilo normalno da budeš Albanac, ali je svejedno koja si vjera.
Tako da, kad prvo razgovaraš s njima, niti znaš ni katolik, ni pravoslavac, ni musliman. Ja sam imao takvu sreću da živim u Gusinju. Gusinje je bilo, danas je ono zapostavljeno, nema ni ove 10 km puta da ga poveže s Podgoricom, ali ide se okolo. Bilo je ipak, Krivica ga je unakazila što ga je odvojila i ona i putevi. Bilo je jedno jako tolerantno mjesto u kojem su živjeli pravoslavci, muslimani, katolici i živjeli su jednom dušom. I mi nismo imali tih, i kad bi ja rekao koliko je tamo bilo mješovitih brakova, koliko je tamo da za istim stolom sjedi hodža i frater i pop. I sad hodža priča albanski, frater priča crnogorski, da nema onaj habas i onaj pojas, ili da hodža nema Ahmediju, ne bi znao ko je frater, ko je hodža. Jer su takvi kao ljudi. I kad poneseš ti iz djetinjstva takav odnos, a ja imam i u porodici, u krštanja brakova, ne znam, porodicu se to poneseš to kao nešto prirodno. A onda opet to porato vrijeme je bilo čudo. To je bilo vrijeme jednog zanosa opšte. Sad se mi više dijelimo. Posle rata smo se lijepo slagali. Isti fudbalski tim, isti sportski timovi, ista himna, isto sve. To sve utiče. Tako da, a onda valjda nešto naučiš od života. Ali u susjednim državama nije baš takva situacija kao kod nas, kada govorimo o različitim vjerama. Nekad bila, a danas možda u nekoj manjoj mjeri. Ja sam, jako je to raskinuto. Ja sam ja sam naslijedio, da kažem još bolje, ili mislim da sam naslijedio tradiciju svojih predaka. Oni su bili bektašije, to su posebna vjerska, kao, da kažem, sekta, jer je sekta usko. Sekta, nego, kao vjera koja je dominantna danas, recimo, u nekim zemljama, i oni su poznati po jako velikoj toleranciji. To su u suštini bili kao filozofi, sufije, razmišljali su. Kod njih je vjera simbol zajedništva, jer kada dobar nema vjeru, dobar ima vjeru. Tako da mislim da je iz te grane mi moglo doći, a da ne kažem po oca, majka, sve je to razvito, sve je to drugovi. Kao što sam rekla u najavi, biti pisac znači biti čovjek i uvijek na strani čovjeka. Vi nekako uvijek svoje likove gradite po načelu vrlina, tako da uvijek ih uzdižete i bojite u, kako bih rekla, tu uzvišenost i čovječnost koja ima neki vanvremenski karakter. Kako uspijevate u tome? Pa, mislim da je Marko Špadir napisao, kaže, on voli svoje likove, on voli ljude. Ja sad idem opet. Gdje sam rastao? S ljudima, ja sam 10. muško dijete, dakle, pa još sestra, pa još 2, 3, a onda su svi oko mene, ja sam vidio što kao dijete nešto čudno nježan, vjerojatno, peo si, i onda sam osjećao tu pažnju. Svako je prema meni bio posebno. I ulici, nisu mi taj igram lopte da se ne povrijedim, ali su me pazili svi, tako da ljuti. Drugo, ja sam isto zapamtio i to u djetinjstvu, nešto, kad su se razumio tu rečnicu? Kad ti kaže majko, pazi, nemoj da zasramiš, da zastidiš grobove. Ja sam, šta je to? Nemoj da napraviš nešto što nije dobro. Nešto što je, znaš, što će da ti... To i danas možemo čuti u patrijarhalnim porodicama. Pa naravno, to je ista tradicija, isti sve ništa. Samo što neće neko da sluša to. Znači, ko bi od nas, otac i roditelj, nije mislio dobro. Tako da, to drugo, ja ne vjerujem pisu koji nije dobar čovjek. Ima pisaca, ja profesor književnosti, ja znam koliko ima, da su bile, da kažem, i Radbojnić, i Hulje, Lopovi, ali svaki veliki pisac bio i veliki čovjek. Naravno, to, i svaki, Roden kaže na mjestu, prvo treba biti čovjek pa umjetnik. Zaista, ako neko nije čovjek, ja mu ne vjerujem. A to mislim da se osjeća iz dijela. Odmah lako uspostaviti se kontakt, zrači nešto iz dijela čovjeka koji je dobar čovjek. Pisac koji je dobar čovjek. I uvijek bi to govorio. Prvo, budite ljudi. Ja sam, oni kao postmodernista, ne. Ja sam možda tradicionalista i ja imam nešto pedagoško. Ako književnost i ne humanizuje i ne vaspitava, ja znam da to nije u skladu sa teorijama, ali ja... Ali to je jedna od funkcija. Ja se držim toga. Daj primjerom, čini, dosta je zla na ovome svijetu.
dosta je naš mraka, dosta je da učini nešto da gledam ga i sa bolje strane. Na vrlo lijep način gradite ženske likove u vašim dijelima i napravili ste jedan otklon od stereotipa. Dakle, u vašim dijelima žena je zaslužno, dakle, ima ulogu poštovane žene, tako ima i Crnogorka i Albanka i divite joj, rekla bih. Pa to su žene. Šta bi mi bili bez njih? Ja mislim iz moga iskustva, a u Crnoj Gori, da su žene bolji ljudi nego ljudi. I jesu, znaš, iskreni jesu, pa biće njeno iskreno, ona ide srcem, pa posle ide ova, a mi idemo prvo mozgom, pa vidimo. Tako da, drugo, ne zaboravite ulogu majke, kakva je to svetinje u Srbiji. Mi svi kada, a tata, a babo, sve, kuku majku, znaš, za sve majka, znaš, prirodna je 9 mjeseci, koliko 7-8, nosila je to biće u sebi, znaš, ona mu je dala život, ona mu je, znaš, a onda kad pogledate šta su sve morali. Ja imam i tu, recimo, ja znam Skadar, pa jadne Crnogorke idu kao bijela vojska, nose hranu, pate, ostaju bez muža, bez sinova, i ta tragedija. I to sam zapamtio u Gusinju, jer, znaš, imamo pravoslavno groblje u centru, tako reći, i onda ono ima najobičaj 3. jutra. I onda kad te Crnogorke jadne ne skidaju crninu. Kako me to boljelo, znaš, za bratom, za djeverom, za tetkom, za ovoga. Onda odu na groblje, jer muslimanke ne izlaze na groblje, i onda i počnu ono da tuže, tužbite, a kako sam to doživljavao tragično, kako me to boljelo, možda sam bio stvarno preosnjiv. A tako da, šta bi stvarno bili mi? Ja volim ženu, ja se to su na kraju priznanje pa te moje domovine. Kako inače vidite ženu, kako je pozicionirana u crnogorskoj književnosti? Pa ja nešto nisam primijetio da joj se baš odužujemo kako. Pa nisam se ni ja odužio. Ja nemam glavni lik, a trebalo bi to. Imam, recimo, ja gledam ono prvi koga se Čedo Vuković, mrtvo duboko. Žena, majka krije u Zemunici svojoj partizana koji je ubio sina. Ubicu svoga sina, da. Ko to može bez Crnogorke? Ko to može, ili Albanka? A vi kažete nijeste se odužili, a ipak dali ste Romkinji poseban prostor u vašem dijelu i time ste pokazali interesovanje za kulturu. I to je proizvod sredine. Mi imamo romske familije koje su starije od mojih i u Plavu i u Gusinju i koje su mnogo bile dobre, koje su odlične da dolaze, s kojima smo živjeli, bez kojih ne možeš. A onda da se malo pohvalim, ja sam predavao u EPS-ovoj školi za Rome, predavao sam romsku kulturu, jezik, tradiciju, književnost. I to mi je. A drugo, kakve su te djevojke bile lijepe, to je najljepše nešto što možeš da vidiš sve od vatre, sve od rige, sve od... Proštaš poeziju, pa možeš da vidi oče kako igra. Pogledaj, neka mi zavide, vidi oče, vidi kakav je stomak kao tava. Pogledajte, umro oca, pa neka umro za sebe, pušte me da igram. Kakva je to životost, kakva je to vedrina. I ja sam obožavao Rome. Ja kažem, jer od Puškinove, evo, kolege smo od Puškinove poeme do Cervantesa, do svakog živija, ali niko nije htio da živi kao oni. A jeste li istraživali o njihovoj kulturi? Kako ste uopšte taj kulturni kod spojili sa vašim junacima i povezali ih? Jer jedna priča koja kaže da su Gusiljani kao nomadi. Ima i svugdje po svijetu i danas ima više, ima i 20.000 omrici, ima i po Njemačkoj. Taj nomadski duh, a i ja sam to. Toga imao malo. I to mi je odgovaralo. Onda znao sam, možda i to, poznajući njihov život, interesujući se, ja sam čak počeo da malo jezik, kad se obratim, da se mogu pozdraviti. Drugovi su bili. U školi sam imao u istoj klupi Roma koji je bio bolji đak od mene, a fizički još bolji. I dobri drugovi. Tako da sam slušajući te o njima priče, prvo nas privlači nešto što je drugačije, što je nepoznato, a imao si sreću da iz prve ruke to čuješ. To je velika stvar, Romi su čudo. Nikome smetali nisu, od svakoga stradali. Nikoga ugrozili nijesu. Predrasude imamo, stereotip imamo. Uđite, ja sam, kažem, predavao ovo, pa sam imao njih, ne znam koliko, školu, u Baru i ovdje u Podgorici. Evo,
imam tu svojih studenta, završili su, imamo još što im predavao, kako su to iskreni, kako su to ljudi topli kad te shvate da si isto. Ružno Sejdović, Ruso, jednog Kelu, pisac samo takav. Evo ga su kod Begana u ministarstvu, šalio se magistra Mete, radio je kao čistač u Nikšiću, ali završi, u njega sam najmanje imao povjerenja kao učenika, držao se nešto po strani, ovako, znaš, malo specijalno, ali on izgora i magistrirao, a pogotovo drugi. Nema to, te nije bilo koju ne bi oživio da sam bio oživio. Jer su lijepe, jer su... Kada ste pomenuli jezik, u vašim dijelima koristite stare, arhaične riječi i dijalektizme. Šta ste htjeli da postignete tim postupkom i kako ste birali jezik uopšte? Nisam birao, to je došlo spontano, jer zavisi od teme. Ako mi se roman, ovaj zadnji o dervišima, ja moram pratiti taj jezik, tu leksiku, to, jer da bi bilo autentično. Ja nisam izmišljao nikad dobar jezik. Nisam ništa izmišljao. Ja nisam uzeo rečiti i paduši tamo. Prosto autentično ste prenijeli. To je spontano, jer ako se obrati šejh nekome, valjda će pričati svojim jezikom. Ako je onaj tamo, ja sam pustio da sami oni govore. Ako je to, evo vidimo vas šest čovjeća, čak studija u jeziku. To me začude, ona me pitala, ili vi to, ne, ja častim, kako pišem, čak i kad pišem dopis, te riječi prođu. Dakle, ja sam u meni. Jer živjele su, jezik je živa ta materija. Ako slušaš ti, ako se u Primorju govorit ćeš onako, i to je dio kulture. Kada govorimo o romanu Davidova zvijezda, dakle, samim naslovom upućuje na glavnog junaka, to je David. Ono što je posebno interesantno jeste zvijezda, za koju obično pomislimo u prvi mah da je zvijezda vodilja. Za kakvom to zvijezdom traga David? Vidio sam, gdje se mi prišao, pa se neki i kao domak čitirao negdje. Prvo, mi u gradu ne vidimo zvijezde. Ne vidimo. Ali aj provedite noć da prokletijamo. Pa ćete vidjeti koliko je to zvijezda, koliko su blizu. I onda smo se igrali kao djeca, koja je moja zvijezda, je li to taj, ili to ovaj, nismo ni znali, je li to Orion, ili to, ali smo dali zvijezde. Zvijezda kod nas, djeca je bio simbol majke, simbol svega. Kaže se, pratila se zvijezda sreća. Ja sam Davida mislio tako, kao čovjeka koji ipak iz jedne tradicije polujevrejski, ipak su oni imali, kao i u samom svijetom bliskom, astrologija, zvijezda, moja zvijezda, pratit će me, pa ređe, kao dijete, ja sam napisao pjesmu koju sam podvalio Davidu. Naravno, dajem mu sebe. On mi to vraća kao lik, ali David, mogu da kažem da sam to ja. Naravno, sa tim nekim, počneš da pišeš jednom pa izađe drugo. Znaš, povedete rečenica, povedete neka stela, nešto si vidio tako. Šta bismo rekli, za kakvim to zvijezdama danas tragamo? Ja mislim da mi ne gledamo više zvijezde, mi ne vidimo. Ako ih vidimo, prvo pogledamo horoskop. Horoskop nije zvijezda. Treba vjerovati u sreću, treba vjerovati u svoj put, u sebe. A čim je zvijezda, ja sam u Savezu Vrasa, makar petokraku. Pa neka bude tako. Pa vjerovati u zvijezde. Ipak je zvijezda, ipak je to vodilja. Nije ona slučajno ni na zastavi, ni na kapi, ni simbol. David kao lik koji je mene posebno osvojio iz ovog dijela, opčinjen je zvijezdama. Iz toga sam ja izdvojila neke segmente, odnosno neke njegove misli o zvijezdama, pa ću vas citirati. I kasnije, kao stasao čovjek, David bi od pomisli na njih osjetio kako se u njemu pale sunašca, griju ga sjećanje na dane kad sve naglo zrene, bujne, zastrni i zabubri. Volio je zvijezde, divio im se što u sebi neprestano nalaze snagu da zrače, griju i svijetle. I kad se ugasi njihov život, i kad im utrne duše, i kad im se ohladi srce, i kad se rasprše u bezbroj zvijezdanih žiški, i kad zauvijek nestanu, nastavljaju da svijetle. I uspomene su kao zvijezde i neki ljudi su kao zvijezde. Bilo mi je to lijepo. Lijepo, jel da? Šalim se ja da se
S obzirom na to da se tematski u okviru emisije bavimo istorijom, a da ste vi nekako isprepletali istorijske događaje, istorijske činjenice kroz živote vaših junaka, koliko je izazovno jednom piscu da se bavi istorijom i koliko je istorija prosto pouzdana u književnosti? Često me pitaju, kada što je istorijski, je to istina. Ja uvijek se pozovem na jednu tursku istinitije od svake istine. Istorija je, ne može, ali istorija je ono što je bilo, književnost je ono što je moglo da bude. Velika je prednost književnosti u odnosu na istoriju. Ja od istorije pravim fikciju, a od fikcije istoriju. Poigram se to jer uživam da se igram. Kao ono djeca klikerima ja. Jer igra, ako stvaralaštvo, ako ti nije razgoda, ako ti nije zadovoljstvo, nemoj da pišeš. Ako ja dok pišem ne uživam u tome, pa kako je ovo dobro ispalo, pa onda daješ jednu kafu, kako je ovo dobro, jednostavno treperiš. Tako da, istorijski događaji su, naravno, ne bi bilo, ali šta je istorija? Za nekoga je to, evo, 20 godina u neko dođe, pa se ne složimo, da se trebalo je da to bude i da se krene, nažalost. Ali koliko je prosto pouzdana u literaturi? Pa ja znam, u literaturi nije pouzdano nikakvo. Ja se trudim, evo i to, ako je nešto istorijsko, pa sam siguran da je dobro, ja ga dajem, ako nije, ja ga okrenem. Jer ako bi bila istorija, bila bi sub. Ako bi to bila istorijska činjenica, strašna činjenica. Rođen te i te godine Muhamed, rođen te i te godine Murat, rođen daj malo, unesi malo mistike, unesi malo ljepote, igre. Neka istoričari, to su hladni ljudi. Sad će vam zamjeriti, odmah nam kažem. Neka zamjere, ja se ponekad da šalim, kažem Živku Andrijaševiću, istorija nije nauka. Nekad se pokaže da nije. Kada pominjete igru u književnosti, primijetila sam da volite da koristite i da se oslanjate na druge tekstove i da ih povezujete kroz svoje cijeline. Tako, s tim u vezi govorite o mitu. Koliko mit na vas ima neki uticaj kada je u pitanju stvaranje književnog dijela i koji biste mit vi izdvojili koji je karakterističan za crnogorsko područje? Ja stalno što nekada mit je dobra za uspavljivanje, loše za buđenje. Kod nas je ta mitološka svijest i to je kod nas ukorijenjeno. Ali mit koji kao pisac koristiš je dobar. Mit koji uzmeš, šta daš ti mit o Kosovskom boju, šta daš ti mit o njemu, koji će da te unazadi. Uzmi od mitova ono što je preživjelo vjekove kao legenda, kao nešto. I u tome ima neke istine. I u tome ima neke... Ja više volim mistiku. Čak je Einstein govorio, bez mistike nema ni fizike. Volim maštu. Pa miti koristi da razviješ maštu. Ipak je to mi i dan danas živimo. Evo, boje se vještica i danas, boje se reže neka mitološka bića, da ne govorim, ljude, kad ih slušaš Crnogorci i naše Albance, uopšte muslimane, jedan mi priča kako je njegov džet preskakao konja s mjesta. Rekao se, brznatio 2-3 metra, kozlića, nemam mnoga na času fizičkog, razumijem, ali konja preskušili s mjesta, misli to, ali on njemu to ubijeće. Sad sam pisao... Eto, snaga mita. Daži to neka knjiga o Gusinju i Plavu. I mi tamo imamo puno tih legendi i ljudi vjeruju više u legendu na ono što očima vide. To je interesantno. Ja pričam jednu priču, ako nismo prešli ovo vrijeme, kako je Alipaša imao gore na vrh Bora Radržića ovce, pa je mlijeko svako jutro varnika stizala dolje na karaulu, da vojnici imaju svježu varniku. Ljudi, jeste pri svijesti, majka vam stavi u flašu u varniku, pa ako ne opere, ono će da se usili. Gdje treba sine da stiže varnika, pa drugi dan bi se zatvorilo to. I svi se nasmiju, ali opet sve isto to pričaju. Sad da odeš u Kusinjama i reći, vidiš ovaj bor, odavde je varnika išla, ovdje je bila kasarna, ovdje jače je to, ipak je to iza toga stoji nešto. Zaista je jako ukorijenjen u svijesti naroda. Ja znam šta je, jedan pisac, kao što je Lalić,
pisac borbe, zanatni, pa ne može ni on, isto ima toga mita, ne može, to je svijest jača, može on svjesno da neće, ali neće da se prihvatiti. Tako je. Mediteranac prokletija. Vrlo interesantan naziv, vaše kolege, akademici, pisci, objedinjeno dakle u jednom dijelu, iznijeli su kritiku o vašem stvaralaštvu. Zanima me koliko osluškujete kritiku u tom smislu i koliko vam znači u pogledu motivacije nakon toliko dugo godina stvaranja? To je, mislim, taj naslov meni odgovara jer ja jesam stvarno prokletija. Pa vrlo je autentičan. Kaže Vukić Pulević, ima neku promociju u Gusini, kaže Gusini ima prokletije gore za dio Horića dolje. Ono što tražiš u ravnici, pod nožu, nađeš na vrhu. Ali ja sam i mediteranac. Crna Gora je mediteranska zemlja. Ja sam ipak ovdje, drugo, moja je žena iz Ulcinja, ja sam vezan i za Ulcinj. Jedan od ličnost likova da vidio da se Bataj Cvije u Ulcinjeni. Mene on zanimao, da to proučim. A u stvari, da nije da je ovaj put vidjelo se da je i to Mediteran. Tako je. U knjizi se između ostalog nalaze i pisma koja ste vi dobili od Meše Selimovića i Mihajla Lalića. Kojim povodom su stigla pisma? Da čujemo od vas. Ja sam s Mešom se dobro znao i pošaljem mu ja moju knjigu i on kao pravi čovjek, jako sam bio, to je 73. godina, on mi odgovori, podrži me, vi ste talentovani, imate, vidim stil jezika. A što se tiče Lalića, to je mnogo godina, bio sam urednik Titovog pionira, Češćeg lista. Najljepše moje godine, 30 godina pionir, djeca, zadovoljstvo. I onda sam izmislio bio da pišemo crnogorskim pisima. Od najstariji do skoro do moje generacije. I došao je na red i bio i Lalić. Ali ja to iz svoga ugla. Ne pitajući ništa, nego izmislim priču. I sad ja napišem o Laliću nešto, čitajući ga je, pa nešto. I ja mu pošaljem. I on mi odgovara, evo tu ima u pisu, kaže, kako si ono znao, i neka ostane to moje, on se iznenadi da ja imam mašte da mogu da se uživim, a ja sam ga pratio iz pozicije dječaka. A jeste li vi bili iznenađeni njegovim odgovorom? Ali vidim da tamo se pa što, odakle ti ova moja fotografija, mnogo je lijepa, pošalji me ako imaš žive. I kod njega se to dijete probudilo, jer ja sam djeci prirazio to, njihovom svijetu, da one Lalića gledaju, kao, neke i Lalić je bio dijete. Tako je. Tako da sam to, njemu se to dopalo i kada neka ja sam vidio svijeti, posle sredi, pa bilo bi, okada se ti ono znam, nisam znao, rekao, izmislio sam. Po nešto, evo i to je, ako da je blisko mislio, ja po nešto mislio sam da sam izmislio, da bi se to kasnije pokazalo kao istina. Ja sam izmislio Džafer Pašu, jedan lijep lik, najljepša moja priča, vraća se podnaga. I došli njegovi rođaci i kaže, nemojte to da radite, ja sam to izmislio. Kako se izmislio, oni su otišli u Stambul, našli su sve to, evo leksikonu crnogorske istorije ima u njemu. Dakle, ja sam vjerojatno negdje čuo, pa ostalo. Drugi, Pavle Mijović, najveće ime crnogorske kulture, spremao neku izložbu, pa kaže da se pozove na Šabataja Cvija, na moje izvore, da fotograf tamo ove karnire i pisma. Rekao ja njemu, Pavle, ja sam to izmislio, ali on bukvalno domaći. A idiote, zar si i mene prevario? Dakle, nekad nešto izmislio, pokazuje se jer nešto našo. Gospodine Hodžiću, mnogo vam hvala što ste prihvatili poziv za učešće. Lako mi je bilo, fino si me vodila kroz razgovor. Jel' tako? Baš mi je drago. Znači, ja izbjegavam, to sam... To znam i posebno cijenim što ste izdvojili vrijeme za mene. Hvala ti. Bila mi je čast i zadovoljstvo. Poštovani gledalci, ovim razgovorom zaokružit ćemo naše večerašnje druženje. Zubdije Hodžić na samom kraju nam poručuje da među ljudima nema vjere i da dobar ne zna za vjeru. I da gdje god se nađemo, pa makar i u onom mjestu gdje nema ljudi, da nastojimo da budemo ljudi. I da ćemo time rušiti granice među nama. Hvala vam za pažnju i prijatno večer.